دەمێ پێشکەشکردنا بورتانا دەمژمێر 6 و دەست پێکێ دەژی سەرنوچە. ئاسۆ کەریم چاودێرێ سیاسی باشوورێ کوردستانê dibêje navê Kurdên Rojavayê Kurdistanê bêmejiyê hezbî kar bikin û di heman demê de behsa destkeftان bikin. Rêxistina mafê mirovan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê eşkere kir ku 4700 welatî li Efrînê hatine revandin. Recep Tayyip Erdogan dibêje piştî dawî hatina hilbijartinên Tirkiye ew ê krîza Sûriye li ser erdê çareser bikin. Mehme Xelîl qaymeqamê Şingalê ragihand pêwîst e PKK bi zebra hêz ji Şingalê were derxistin. دووبارە سلااو. ڕێخستنەکە مرۆڤی ئاگاداری دا ji ber kiryarên pêdên berdewam li Sûriye û bi taybetî şêwexistina termê mirovan di nava goristanên giştî de li parêzgeha Reqqayê. Rêxistineke mirovî agadarî da ji ber kiryarên pêdeyên berdewam li Sûriye bi taybet şêwexistina termê mirovan di nava goristanên giştî de bi taybet li parêzgeha Reqqayê. Tora Sûriye mafê mirovan ragihand got derdora 4247 kes hene li parêzgeha Reqqayê windan û çarenivîsa wan nediyar e. Got tê pêşbênî kirin got di nav wan kesên got hatine veşartin di goristanên bi kom de bin. Raporta navborî eşkere kir got di şerê dawî de yê çekdarên pêdê li ser parêzgeha Reqqayê 2323 sivîl hatin kuştin. Di nav wan de 543 zarok û 346 jin hebûn. Gopiraniya wan di goristanên bi kom de hatibûn veşartin. Her wiha raportê balkişan ser wê yekê got 4823 sivîl got nav wan de 922 zarok û 679 jin li parêzgeha Reqqayê ji adara 2011 heta adara 2019 hatine kuştin. Got rejima Sûriye 1829 kes kuştine. û çekdarên Rûsî 241 û Daeş 942 û çekdarên pêdê 308 sivîl kuştine. Her wiha hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê jî 1133 sivîl kuştine û 367 kesên din li ser destên aliyên nenas hatine kuştin. Raportê serbar kir û got gonêzîkî 4247 kes ji parêzgeha Reqqayê windan e. Di nav wan de 219 zarok û 81 jin hene. 2712 li ser destê rejîmê binçavbûn û winda bûne û 2125 li ser destê Daişê winda bûn. Her wiha 288 kes li ser destê pêdê jî winda bûne. Di dawiya raportê de tora navborî eşkere kir got eger heye got termên wan sivîlên got hatine kuştin ji aliyê pêdê ve hatibin şêwexistin. Her wiha me tirsî heye ji berdewamiya kiryarên bi vî awayî û daxwaz ji aliyên berpirs û navdewletî kirin golî kolînek ciddî di vî warî de vekin û kesên tometbar siza bidin. ئاسۆ کەریم چاودێرێ سیاسی باشوورێ کوردستانê û پارلەمانتارê berê berlemanê Kurdistanê derbarê pêşeroja Rojavayê Kurdistanê ragihand ku rewşa Rojavayê Kurdistanê bi rewşa Sûriye ve girê de yew nabê Kurdên Rojavayê Kurdistanê bê mejiyê hezbî kar bikin û di heman demê de jî behsa destkeftان bikin. Çavdêrekî siyasî yê Başûrê Kurdistanê behsa rewşa Rojavayê Kurdistanê dike. Dibêje pêwîst e rola Rojavayê Kurdistanê lê navçeyê bihêztir be û nabe bi eqliyeteka hezbî hizra bi destxistina destkeftinan bikin. Asû Kerîm Parlamenterê berê Perlemana Kurdistanê derbarê pêşeroja Rojavayê Kurdistanê ragihand ku rewşa Rojavayê Kurdistanê bi rewşa Sûriye ve girêdayî ye û pêwîst e di Sûriya nû de guhertin bi ser sîstemê desthilatdariya Sûriya de were kirin û nabe Sûriya weke berê bibe dewleteka merkeziya bihêz. Her wiha çavdêrê siyasî got ku pêwîst e danpêdan bi mafê Kurdan were kirin û were gotin ku Kurd neteweka sereke ye di Sûriyê de. Asû Kerîm derbarê ku pêwîst e Kurdên Rojavayê Kurdistanê dê pêşerojê de çi bikin, got ku gelek giring e Kurdên Rojavayê Kurdistanê xebatê ji ber bihêzkirina pêgeha Rojavayê Kurdistanê li ser astê navxwe û derve bikin û nabe bihane ji bo Tirkiye werne duristkirin. Da ku êrîşa leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê encam bide û ya herî giring ew e ku pêwîst e Rojavayê Kurdistanê peywendiyên xwe li gel Başûrê Kurdistanê bihêztir bike.
هروها آسو کریم گوت کو د دمانها ده نابه کرد دجاتیا اپوزیسیونی بکن و نابه باوریا تمام بو اپوزیسیونی جی بکن. جبر شپیل د نوا اپوزیسیونی دهنه لدجی مافی کردانه و پیوسته کرد د دمانها ده کار لسر یک ریزیا نافمالا کردی بکن و نابه کردین روژ آوای کردستانی وی درفتا زیرین جدست بدن. آسو کریم ده داویه ده گوت که هر پارچه که کردستانی تایبتمندیه که خواه هیا و درباری روژ آوای کردستانی گوت جمافی کردان اداره وانیا تایبت هبه و فرمانان جه تو آلیکی ورنگرن. ڕێخستنەکە مافێ مرۆڤان لە عەفرینە ڕۆژەڤای کوردستانی ئەمارên فەرمیین بن پێکردنان دەرحەقەیە وڵاتیên کورد دە بالگەکردیەوە هەژمارە ڕەباندیên کورد و کەسێن دەبن ئەشکەنجێدا شەهید بوونە ئەشکەرە کرد. لە عەفرینە ڕۆژئاوای کوردستانی زنجیرە بنپێکردنان دەرحەقی کوردên عەفرینێدا بەردەوامە. ئەوش دەستپێکە دەرباسبوونا گروپên çekdar ji bo عەفرینê bi hezaran ji welatiyên Kurd ji aliyê wan grupan ve hatine revandin û bi sedan rastî eşkenceyê hatine hojmarek dibin eşkenceyê de şehîd bûne. Rêxistina mafê mirovan ku bi karê belgekirina binpêkirinan radibe raportek belav kir. Têde amarên binpêkirinan ji kiryarên şehîdkirin, revandin, lêdan û eşkencekirina Kurdên Efrînê ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar belav kiriye. Di raporta rêxistina mafê mirovan de hatiye ku ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar ji bo Efrînê 4700 welatî bi destê çekdaran ve hatine revandin. Ji wan welatiyan 600 rastî eşkenceyê tund hatine. 305 li hember pereyan serbest hatine berdan. 18 kes dibin eşkenceyê de di zindanên wan de şehîd bûne. Destpêka meha adarê de 30 welatî hatine revandin, ji wan yasanas û endezyar hene. Bi tenê li gundê Dêrwêj 3000 darên zeytûnan hatine birîn. Ji bilî wê yekê bi hezaran ji darên Merxan û darên Çiyayî û Çandiniyê ji aliyê wan grupan ve hatine birîn û ji xwerekirina êzing û bazirganî pêkirine. Li Efrînê êdî tu gund nemaye û têda binpêkirin hatine tûmarkirin. Lawma deng herdem bilind dibin ku ew grup werin derxistin û xelkê Kurdên resen vegerin ser mal û milkên xwe û Erebên li herêmê hatine bicihkirin werin derxistin û aramî û ewlehiyê careketin belav bibe. Serok Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dibêje ku piştî dayatina hilbijartinên xwecihî li Tirkiyê ew ê krîza Sûriyê li ser Erdê çareserbikinek li ser mêzê. Serokê Tirkiye dibêje ku piştî dawî hatina hilbijartinên xwecihî li Tirkiye ew ê krîza Sûriyê çareser bikin. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye di berdewamiya bengeşeya hilbijartinan de ragihand ku Tirkiye rejdel ser encamdana êrîşan eger metirsîl ser sînorê Tirkiye durust bibe. Ew jî dema ku di kongreyê bengeşeya hilbijartinan de gotarek pêşkêş kir. Ajansa Anadoliya Tirkiye li ser zarê Erdogan got ku piştî dawî hatina hilbijartinan Tirkiye wê li ser mêzê diriya danûstandinan de di qunexa yekem de çareseriya dosyeya krîza Sûriyê bike. Eger derfeta çareyê hebe yan jî bêguman Tirkiye wê li ser Erdê bi awayekî meydanî krîza Sûriyê çareser bike. Erdogan her wiha serbar kir ku wan biryara dawîkirina terora aborî hevdemî dana biryara ji navbirina terora leşkerî daye. Beryan hajî ji demeke dirêj ve Erdogan û berpirsên pilebilindiyên Tirkiye ragihandine ku ew ê êrişî rojhilatî Feratê bikin, PKK û PD li wê navçeyê qebûl nakin û dê wan ji nav bibin. Devera aramiya pêşbînîkirî jî divê bi serpirştiya Tirkiye be ji Amerîka xwestiye dosyeya Kurdan li Kurdistana Sûriyê û çekdarên naborî ji hev cuda bike. Ew ne li dijî Kurdan e. Lê PKK û PD ku Erdogan wan bê terorîstan pesend dike bi tu şêweyî qebûl nake. Roja yekşemê 31 meha adarê zêdetir ji 5.7 milyon welatiyên Tirkiye dêberê xwe bidin sendoqên hilbijartinên xwecihî diriya 194 û 309 sendoqên hilbijartinan de wek yekemîn hilbijartinên piştî biryara sîstema serokatiyê li Tirkiye dê were encam dan. James Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê ragihand ku karê hevbeş derbarê hevekirina navçeya aram navbera Tirkiye û Amerîka de berdam û bi tu awayekî yepeke nebe beşek ji wê navçeya aram. Şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê dibêje yepege bi tu awayekî nabe beşek ji çareserkirina krîza rojhilatê Çemê Feratê û navçeya aram. James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê konferansekê de ragihand ku karê hevbeş derbarê avakirina navçeya aram li rojhilatê Çemê Feratê li gel Tirkiye berdewama. û ji ber hebûna peywendiyê navbera YPG û PKK da weke Tirkiye dibêje YPG nabe beşek ji navçeya aram.
هەروەها جێفری گوت و ژمافێ تورکیای ئەولەهیە سنووری خۆ بپارێزە. دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا ئەم ژار بزەلالی گوت و بێژ کریە. هەروەها شاندەی ئەمریکای تایبەت بۆ سووریە گوت و ئەمریکا ڕازی نابێت کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی ببنە قوربانی و ڕاستی ئێریش مەترسی و کارەساتە وەرن و دەمانەهادا ئەمریکا کار لەسەر دیتنا چارەسەریەکی دکە داک و ببە جهێ ڕازیبوونە تەڤایە ئالیان و وەرژەوەندی وان بپارێزە. بەردەوامیە گوتنا خۆدە جێفری گوت ڕاستە لەسەر عەردێ داعش نەمایە لە هینە شەر لە دژی ڕێخستنە تەرۆریستیا داعشێ بداوی نەهاتیە. لەوما داخوازیژی تەڤایە هێزên هەپەیمانیان ناودەوڵەتی دکن و د شەرێ ڕێخستنە تەرۆریستێدا بەردەوام بن داک و تەرۆر بەیەکجاری و لەسەر تەڤایە ئاستان وەرە ژناو برن. بەڵێ تەماشەبەندان دەڕێسکەی باش ڕوبەکاری سیاسی مامۆستا عەبدوڕەحمان گەلۆ لەگەڵ مناوژ بێ گوتوبێژەکە بێتر لەسەر داوین هەڵوێست دەربارەی قوناغا پشتی داعشێ و ناوچەیە ئارام. مامۆستا عەبدوڕەحمان دەم باش بەریادەمەکەی باغۆز هاتە ڕاگەاندن ئەنگۆ ڕزگارکردنە ڕاغۆز هاتە باغۆز هاتە ڕاگەاندن ژالی ئەمریکا و قەسەدە بە سوازم دەدەستپێکەدەت بەحسە سیناریۆی ڕاگەاندنە ڕزگارکردنە باغۆز بکەیت چ جۆرە سیناریۆیەک بوو چه فەرق و جودایی نابەرە vê ڕاگەاندنێدە و ڕاگەاندنە ڕزگارکردنە ڕقایدا هەبووش بەرچێ بێجارێ قەسەدە بووی ئاوایی بێژن ئاهەنگێن مەزن داخستنە ئاهەنگێن مەزن و برندکردنا وێنە و ئالێن خوا ڕزگارکردنا باغۆز ڕانەگەاندمینە ڕقای. بله سپاس جبو واش بو قرانه گەلک سپاس مامۆستا. از دخوازم بیجم امریکا هێزێک مەزنە و پرۆژەیە وێ بەردەوام دمەشێ وەکو ئەو دخوازی دمەشێ بەلکی یەکجاران ئەم بەرچاو نابینن پشتنا ئەم ژخۆڤە نابینن لێ ئەو پرۆژە وەکو ژێرە تەحقیق دکێ وەکو ژێرە درستمێنی عین ولو دمەشێ مەسئلە هەبوونە داعشێ یان نەبوونە داعشێ داعشێ بدوماهی هات بدوماهیە دەورە داعشێ و تیرۆرێ دوماهیە قوناغا شەر هات یعنی شەر بدوماهی هات شەڕێ وەک دەبێ مباشەر شەرێ ڕوبەڕوو نەما ما لەبێدێ ما مێزین و بازارên دەولەتەمان لەسەر مەیدانی یعنی ما بازارە تورکیا و ئیرانê و ئەمریکا و رووسیا و جیمێ ئەف بازارمانە ئەvانە پشتی ئەva قوناغا ئەم بێژن قوناغا پشتی شەڕێ تیرۆریە ئەو کێف و شاهیەک و دهاتن کردن ئەوانە بەلکی دەدیتن یعنی دخواستن ببینێ ئەنو وەڵا عەمرێمەوەی پشتی قوناغا شەڕژی بمێنێ نه PKK و نه داعش و نه نصرة و نه یک جروب و نه حتى او جروب چکدارین شیعه لسوری و نه حزب الله دورة وان نامینی يعني اف مرحلة نه مرحلة ميليشياتا و نه مرحلة عسكرة و نه مرحلة ام بيجن شرع اف مرحلة رسمي ديموغرافيا نوع باشا مامۆستا عەبدوڕەحمان پرسەکە گرنگ بردە هەیە هەپەیمانێکی ئەمریکای لەشکەریک و شووناوێ لەسەر عەردێ شەڕێ داعشێت کرد قەسەدە پەیەدە و چەکدارێ نوێ بێجارێ ئەمریکا گوت و بتوای کە نەبنە بەشێک ژێ ناوچەیە ئارام بنەرنەتە ئەستراتیژێتە ئەمریکایان و چاوە هاتیە داڕشتن حتا لێدانەکە ڤی ڕەنگی دەدن و هەپەیمانێن خوا دوور دکن ژێ پێشە ڕۆژە ناوچەیە بەرینەها بەلکی من لەسەر کەناڵا وەژی گوت مگو ئەمریکا تێکلداریە بێ تابلووە تەقلیدی کلاسیکی ڕەناکی بەلکی نزانم تێبیراوە نایبیراوە ئەمریکا وێ تابلۆیەک نو لە گۆری بەرژەوەندی و سیاسەتە خوا ڕۆژهەلاتی فەڵاتی پەیدا بکەی چێ بکەی يعني او قصدا إيرو للسر عرضي او PKK اما تركيا PKK قبول ناكي ابا او برزغريكا مزن يعني امريكا وشاوا كاربي PKK وقصدي جان بشقبكي او مشكله مزن يعني قصدا بقى إيرو امكان بيجن دو بشك ايرانيه بشك جي امريكيه بله. يعني بشي ايراني بتو اواي نكاري ذكي جي
مسألة PKK أبا زحمتيك مظلمة بين الفر ومشكلة شيبه تنه أمريكا وي كاربي قصدا وي شكري يا وي هاتي جريدان كاربي وي كاربي واب كاربيني يعني أمريكا وي تابلوان نوش بيك هاتين رجالات فراتي شيبي كي عربين وي كردين وي كريستيانين وي حتى قصدين وي حتى قصد بخوجي أمريكا وتيكل دارية بكي وتعامله بيرا بكي وهيزكي جوان تشي بكي هيزك وكوكاربي برجواندية وبفارزي لفر أمي بين لسر دورة تركيا علاقات تركيا بأمريكا تاني لسر مسألة بيكيكيا تركيا براه تكس خونان نبينكو أمريكا دستورات تركيا بدي وري رجلاتي فراتي باشا آواي أمريكا بله. شريكا جفر تشيناكي آواي تشيناكي إلا دبرس جريكا بكي كده وقت بي تركيا دوستي أمريكا دوستي استراتيجية أمريكا دفريدا أهمي وقرنجيا تركيا هيا أمنا بجنينة ليه تركيا شكست تركيا بامتحان عفرين ده سقطي شكست باشا ما مستعد از درباس ويم جاربم روناهيه بخما سرده بس بري کوز درباس ويبم بحثا يبكم تبحثا خالك جرينجر تاغوك ودنابا بيدي ده دبره د جبهه تشيبونا جبهه كسر ايران به وجبهه كسر امريكا به بنريناتا جهاردو بريان كي جان بهتر و بسر كوي ده بيشروج ده كو بكاربه اليكاريه كه ده وينافچا نوده ده بيشروج ده پيشکش بكيانجي برای قندیل و زالبه و روش هرب وی آوایی بردوام به برای قندیل به تو آوای نکاره خوش پروژه ایرانی آن پروژه شیعه مذهب نکاره و فقط نجبر تکل داری و علاقات وی نروج کو دو سه و سال کو دو دهم یعنی اف تجاری وی نکاره به خوشه فقط نه و خوشه وقت به خوشه جهر دو جبهه ما مستعد جبهه امریکی ایرانی کیجا جوای بهتر بسر کوي امريكا هيزا مزنة وهيزا سركفتيا يعني تركيا نكاري الهمبر امريكا بسكني بقاسي وين نكاريا تركيا ايران جو نكاري الهمبر امريكا بسكني ونبي كي كاس نكاري الهمبر بروجا امريكي بسكني بروجا وي بردواما ليه تشتا مهم جمرة يعني وي تشق قزنج متى ذهبن يعني وي شو قاسي حتى كيجان رادي امريكا عربن فايدج بروجا امريكي ببين جبر امريكا باعتماد لسر تابلوك نوبكي يعني ام وكو هيز ام وكو كرد وكو تفقرا ازادي خواز لسر خاكا كردستان سوري حتى كيجان استي ام خدي رولن ام خدي هيزن امريكا عربن رقم بند معادلة أمريكية أبا برسجريك ياكو جمتي خوستن كو أم لسر بسكن وأم جر كاربك باش ما مستا عبد الرحمن تبحثا رولا تركي لو نافچه کرتا گو بتوای که امریکا ریناده ترکا درباس لو نافچه به باشا بهتره شروع کاران بجن امریکا هپیمانیا خو به ترکیه را کو تمنوي عمره بهتر جو 100 سال تکنادش بو خاطر کردان امریکا تو پنگا به ترکیه د نافچه د نه اوجه دما كنت بيجي امريكا رينادي تركيا در باس بيو شريك اش بو خوشناكي جيدرا غوتني لسرچ بيوركي بنماكي هات يشرب بكر از عكسي وين ريني الفكر عكسي بالتمام عكسي وي از دبينم ايرو هاف بيمانه بروجا امريكي بنجها بروجا امريكي هوليرا نا انقره ایرو دوستن امریکایین استراتیجی یک و امریکا هیوین استراتیجیا خود سر آواد کی کردن نه ترکیه یعنی راست امریکا جارنا وقت دی تکتیک دم ام وید کدم دجاتی ده یان جارنا ام پروژه وین ده تناگهن لی تنه علاقه امریکا لگل ترکیه تکتیکیه د مسئله PKK تنه ده در وی PKK امریکا دستور ناده و ترکیه رولک وهبه لرجالات فرات جبر او رژیم ترکیه ناز دکه اگر نجبر آسایش و امن اروپا بانا بلکه ایرو روش امريكا وضع تركيا داخلي تيكل هاف بكرا ليه الجبر امني اوروبا قاره اوروبيه تركيا لسر سينوريا مساله تركيا ايرو مؤجله وبروباغندا اردوغان كو ايرو تشروكا دبيجي او مساله هل بجارتني وين
خجهية ومسألة أردوغان وحزب العدالة والتنمية لتركيا دا إيرو بتجربة خوا لعفرين شكست تجاري باوريا نكردا بيتي ونباوريا أمريكا بوي تجربة تركي العفرينيتي باشا جبونو في دوراوي تنبي باشا مامۆستا عەبدوڕەحمان پێویستە کورد چ بکێ ئالیان کوردی بگشتی هەتاکو بکاربن ببنە بەشێک استراتیژەتە ئەمریکیدا ئانگۆخە بگونجێن لەگۆڵ وێ استراتیژەتێدا و دەستکەوت ji بۆی کوردان وەرنە بدەستخستن أبا هيفي دفي أف نقطة قال لك جرينجو مهمة هيفي مي مازن وهيفي مي باش د سرو كاتيا هرما كردستان دهانكو أو بكاربي رقمك مازن بي رقمات بحرتني بيد معادلة بروجيا أمريكي ده وأمنبي هيفينا يمن وكو نيرين أزبيجم وبريجم قوتيا هولير غرفة عمليات بروجيا أمريكية وكرجي بيكاتا بنجهينا يجي في بروجي لأف حالا كردي ندوي آستاكو كاربي رولكي بليزي أم دبين وك مجلسا كردي إيرو نب يعني ندوي آسيدي إيرو بسي خطابة دردك خطابك مواليش تركيا خطابك براسي خطابك ولاد باريزو ووقت بي كردستاني أشكرية وخطابك جي تناغمي بخطابة أبوشا راديكي الهندوري السوري الهندوري كردستان السوري يعني أبهرسي خطاب حتى انها راوشكار يعني ام بيجي الناطق الرسمي بناوي مجلسي كوكاربي سياستا وسياقات بيك موقفي دركبي تنيا يعني دو شخص اللي قال هبرو نشتينا در مجلس ده هر یکی وقت به برنگ کی هلوستا خود ده اول جم خابنیه یعنی امکان نه که شفافیت بیشتر بلکه مجلس به حاله ده وقت به دوره خود نکاری براوی ام بیشتر نکاری خود تطویر جی بکی یعنی حتی نکاری خود بک مؤسسه وقت نکاری خود بک مؤسسه اول دویت البدائل بقري او بدائل جديده جنابه تفقرة سياسي كردي موجود باشا مامۆستا عەبدوڕەحمان بنەرینەتە تەفگەرە سیاسی ئامادەش بێ قوناغا نورە بگشتی از ایرو باورم دنگ هنا و ئامادە نەیان نا مامۆستا عەبدوڕەحمان پرسام ئەوە تەفگەرە کوردی ئامادەیەژ قوناغا نورە یان نا نعم بفي هيكلية بفي اسلوبي بفي شكل كار نعم هذا قطعا وين كار بكارجي باش گەلک سپاس ji بۆ شرۆڤەکارێ سیاسی عەبدوڕەحمان گەلۆک و درێسکای بە لەگەڵ من بوو گەلک سپاس مامۆستا قایمەقامێ شنگالێ دبێژەیەک و حکوومەتە عێراقی مۆڵەتدایە پاکەکەدا و شنگالێ چۆڵ بکەن لێ پاکەکە بریارە حکوومەتە عێراقی بەجی ناکێ و پێویستە پاکەکە بزە براهێزژێ شنگالی وەرێ دەرخستن محمە خەلیل قایمەقامێ شنگالێ ڕاگەهاند و مۆڵەتە حکوومەتە عێراقی دای پاکەکەدا و شنگالێ چۆڵ بکەن بداوی هاتیە و هینا پاکەکە نە ئامادەیە و شنگالێ چۆڵ بکێ ژبەر پاکەکە ڕێزێ لێ تو یاسایەکی ناگرێ هەروها خەلیل گوت و پێویستە پاکەکە بزە براهێز ژە دەبەرە شنگالێ وەرێت دەرخستن ژبەر باوەریە پاکەکە بڕێن ئاشتیانە نینەدا و ژە شنگالێ دەرکەبن ژبارە بارینە بارانەکە بەهێز و ڕابوونە لە هیە و کۆمبوونە ئاوێ وڵاتیەکی دەردۆرە قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی ژیانە خۆش دەستدا لە گۆری چالاکوانان ڕاگەهاندنەک و ڕۆژە پێنجشەممێ وڵاتیە بناگەڕاکان زبور ژبەر ڕابوونە لە هیە لە گوندێ تلبراکی دەردۆرە قامشلۆ دێ گۆڵەکە ئاوێدە ژیانە خۆش دەستدا و تیمێن هاوارچوونێ پشتی وێ بە ڕۆژەکێ کاریبوون تەڕمێوی دەرخینن ڕاکان زبۆر خەلکێ گوندێ تل ستیح یە سەر بە باژارۆکێ تل بڕاکێ باکوورێ باژارێ قامشلۆڤەیە لە باژارۆکێ گرکێ لەگێ سەر بە دێرکە ڕۆژاوای کوردستانێڤە بەترۆلە خام دناوە کۆڵانێن گرکێ لەگێدا هەرکی و مەترسیە بەڵابوونە نەخۆشیان لە جەموڵاتیان چێبووە وڵاتیەکی گرکێ لەگێ ژمارپەرە فەرمیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ڕاگەهاند و پرسگرێک دێ بۆریەن هێلا باکووریا بەترۆلێدا چێبوو تا ئەنجامێدا بەترۆل لە ناوە کۆلانان
حركي ولاتيه گركي لگي هر وهذا زانينكو او يك مترسيه كي لجم خلق باجروك تشكريا لو ما خلق بانگا تاكسا زيد كي 5 سال بسر کوچاداویە هونەرمەند کورد جەمال سعدون را دەرباس بوون و دسێ هەیبە سیاندا ساڵە 2014 کۆچا خۆیان داوی کرد ژیان و کار و خەباتە هونەرمەند جەمال ئەمە دوێ فیشەریتە ببینە بە چ قاسیش دێرکی حەز دەکەی و چ قاس دێرکشتە حەز دەکەی خودی دێرک پرسا حەزکردنا وی ji dêrikê re hertim jê dihatkirin. Bersiva wî jî dêrik ji bêhna dayika min e ez a girim û qet namirim û lê dêrikê her vegerim. هونەرمەند جەمال سەعدون ji dayîk bûyê şeşê heyvayek sala 1958 ji malbateka feqîr û belengaz bû li ser destê malbata xwe fêrî hezkirina welat û miletê xwe bû û di zarokatiya xwe de heşkarê hunerî dikir û di temenekî biçûk de sala 1968 lê gel xalê xwe hunermend Ebdû Elana wekû kewrez derket şahiyan û di sala 1972 de dest bi gotina stranan kir û di sala 1980 de yekem albûma xwe tomar kir. هونەرمەند جەمال سەعدون nedûrî doza xweyane teweyî bû û endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Ji ber astengiyên rejimê nehîniya karê partîtiyê di nava rêxistina dêrikê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dihat naskirin bê bavê hekîm. Bavê Mesûd gelek stranê neteweyî gotin li ser Kurdistanê, li ser Barzaniyê Nemir, li ser Serok Mesûd Barzanî ku nerîna wî de tenê Mela Mustafayê Barzanî û Serok Mesûd helgirê projan niştîmanî ne û ewin yên karin miletê xwe azad bikin. Di sala 1992 de berê xwe da Herêma Kurdistanê û ji aliyê Serok Mesûd Barzanî ve hat pêşwazî kirin. هونەرمەند جەمال سەعدون dema 2 salan li bajarê Zaxo neştecî bû û di gelek ahingê neteweyî ahingên Newrozê li Kurdistanê beşdar bû. Cemal Sa'dun stranbêjekî wekû dibêjin huner bo hunerî Cemal Sa'dun huner stran jê digirt strana nexweşba nedgot. Cemal Sa'dunî gelek heş stranê şoreşgerî û mirovekî rewşenbîr ji vî rastî. Stranê şoreşgerî gelek digotin stranê gelek li ser Barzaniyê Nemir digotin Mela Mustafayê Xwedê jî razî bit. û Cemal Sa'dun demê ku hatî Zaxo Cemal Sa'dunî hewl da biçte ahînga gelek hatil gelma ahîngê Newrozê ez pê hezim carekem pêk vederketîn ahînga Newrozê. û piştî 2 salan carek din vegera bajarê dêrikê û dest bi daweta kir û ta sala 2009 berdewam kir. Sala
2009 ji ber stranên wî yê neteweyî li ser destê rejima Sûriyê li bajarê Dêrikê hat girtin û piştî wê ji bo bajarê Qamişlo hat veguhestin û li gel hejmarek hunermend dema 8 heyvan li zîndana Elaya manin û piştî ji zîndanê derket ji aliyê rejimê ve ji strana hate qedeğekirin. وەک کورد پەروەر من gelek tiştî jê zanîne ku gelek qurbaniyê dayîn jiyana xwe da sera Kurdîniyê, sera Alaya Kurdistanê, sera navê Kurdistanê. Ev çend henî giring e gelek bû bi nispetî hunermendê Kurd ku êş û azarê milletê xwe bizanitin û pê bizanin pê bihesed û bişêtin xizmeta milletê xwe bikitin bi her rêkekê hebitin rêkekê paqij. Cemal Sedûnî Pirêka Stranê gelek tiştê mezin û giring gotin di cergê dijminî da li Rojavayê Kurdistanê. û piştre bi alîkariya hikûmeta Herêma Kurdistanê termê wî ji bo Herêma Kurdistanê hat veguhestin û li ser wesêta wî termê wî ji bo bajarê Dêrikê hat veguhestin û bi hezaran ji xelkê Dêrika Hemko bi dilekî xemgîn bi çavên tejîrondik pêşwazî lê hat kirin û bi xakê hat spartin. بله تماشاوان جان هاجی دریا سکایپا هنرمند کرد امین نادر لگلمنا ماموستا امین دنباش اما ده به گوتو بیجا خدا بهترون هیا بقنا سر کارو خباتا هنرمند خود جرازی جمال سعدون کوت جنزیک و تاو ناس تکر تسبیک دست خادم تبحثا هنرمند جمال سعدون بکی جمال سعدون واتای وشبو اشترى وش تماشاوان آرك دبيرة جالاكس باس از دكارم كورتي بشكل بحثا هنرمند خودي جرازي جمال سعدون بكم جمال سعدون بريغو هنرمند به جمال سعدون انسان كي دلسوز و دلپاكي كرديتيا خوبي براستي و یکم کس بیشی از باورم تحریم دیرکه ده گو ستران شورشگری و نتوی تایبت سر بنمالا برزانی گوتن سر نمر مالا مصطفی برزانی و سروب برزانی و او بی خدا لی سترانا نتوی تحریم دیرکه ده و جمال سعدون وک تذکاری بیشی یکم کس بی و هنرانو تحریم دیرکه ده جیانی خواه گو آلات موسیقی نه وک امبیجن پشتی آلات جنبش و بسخه و وان تشتا جمال سعدون دورکا گلک مازن لهیست آنینا وان آمیر نه یه کارم بیجن وک اورگی وک آلات دی کمانی وان تشتا شاهیات و دوتا ده کارتانین بله و براستی مخابن جی از دکارم تشتکی تنه بجم خوزکا و صد جاری خوزکا و هنرمند ما السر ساغیا خو افقدر و ریس لی باتا گرتن لی مخابن پشتی کوچاویات آوی نه ام دبینن گلک ریز و حرمت لی تیگرتن باشا ماموستا امین زبه پرسیارستی بکن بس بری ویناکه جدازدانا هنرمندکی وکا جمال سعدون چه زیانک به هنر کردی گهاند؟ راستی رحمتی جمال سعدون جوان هنرمند هری گو ترما دیر که ده که ماهی هر سال کاسیتک نه دانی خوار جوان کسان بی نتهجد ببید 2 سال سر درباز ببید
تمي تشتنه الجم رحمتي جمال سعدون هبين تايبت جي استراني قال لك جي السر هرمي بقري دايبي تقال لك جارا دي استراني السر ديركي قال لك سر عندي وري قال لك استران قلتن نوك بان هنرمندي دي قال لك مثلا هنرمندي ما يبي وقتي هر 3 سال هر 4 سال هر 5 سال بلكي جاركي تسترانك نهشوان دبهيسي بس رحمتي جمال نوليبي رحمتي جمال هر وقت وهر تم تشت الجنوي هبين وتجاراجي نتهش تقول صالاوي درباز ببي وتشتك نهني نفاري باش ما امين بنارينا تا دنابا جواكا كردي دا حتى چرا ديك ريز لهنرمندان تيگرتن وقت بحث بكر جبر چه پشتی کوکوچا داوید کن نوکاوا گرینگی بوان هنرمندان تیدان و بحثا رولاوان ده هنر ده خبات سیاسی ده بریا هنر دکن والله صد مخابن اف ايشا هنيت ناف ملتي كردها براسيجي ام قدروا ريز نقرتنا هنرمندا سر صاغياوا بهتر ناف ملتي كردها ام قال لنا هادينا خو بدن دوان ولاتي دي وان قومي دي تشريزك وتش قدرك شو نرمن ديوان رتين قرتن ملتي كرد از نبس رحمتي جمال سعدون تاني قال لك وقت رحمتي جمال سعدون بشتي مرنا وان النهر ريس الوان هاد قرتين شوان كسابي رحمتي تحسين طه او جي دماغ اوروبا كوشا داوي كر بتشرنجي وقت رحمتي جمال سعدون يعني رحمتي جمال سعدون قو اف تشتاقون ها جيرة تكرن اشكره وبكري دبيجم قول سر صاغياوي بهاتا جيرة كرن قدر وخزمت واف تشتانها بحثا قوي تكرن قول سر صاغياوي جيرة بهاتا كرن جمال سعدون حتى ده شوا مرن دستي خوديه وده فازدو 20 سال ديجي بالمصاخ باشا ما مستعمين غازن داوش كيجا آليا جواكيا استي روشنبيري آليين سياسيين كو هزريد سري نفشنو داتشن غازن شكيجا آلي تكرند في واردة او جي از باورم ام نزانم مش بي دولتيا ما يش بي ولاتيا ما اف تشتاهني وياد دوا جيتي تايبت الروجاواي كردستاني دزگهن وقت بيجي هنري قو بكارن خدمتك شو نرمندرك بكن يانجي بكارن سراستا ايكونومي وضعية ايكونومي باش بكن جبرقو اشكاري خوي هنري بتنيرا بكاري خدمتي بكي اللي تدبيني انسان هنرمند ام تبدا جيت زانن هنرا ما يا روجاواي كردستاني صدا هشتيش هنرمندي ما وكا درجه خدمت اخوا قولاني خو پیدا بكي جمع ضوات بون ايش ضواتا بيبدرتنا بون او جي تشونا سي بحري هنرمندا جي ضواتا جبو بكاري فيديا خويا روجي دستي خو بيني بكاري خو وزاروكي خو خدام بكي براسي باشا مستعمل بكرتي بياما وشا بياما وكا هنرمند بياما من يا يكم اس وكو هيبيه كيجبي ملتي دخازم قدر وقيمه وريزقرتن الهنرمند خو بقرن سر صاغياوا نبشتي مرناوا وبشتي مرنا مروف انو كان ريزقرتن هو بقرتن او تشنبي از بيجم قلكي باشتره تكس محتاجه ونينا وكس تشتكي وي ملتي ناخوازش ريزقرتن بيبتر وبلا جهه احترامي بين جملتي خوا ابدا خوازيان گەلەکس باس بۆ هونەرمەندێ کورد ئەمین نادر کوردرای سکایبە لەگەڵ من بوو گەلەکس باس وەزیرە دەربەی رووسیا ڕاگەاند کە وڵاتیوی و تورکیا لەسەر بەرزکردنا پێکانینە کۆمیتە دەستووری سووری بە هەماهەنگی لەگەڵ نەتەوەین یەکگرتی و ڕژێم و ئۆپۆزیسیۆنێ لە هەفکردنا وزیر دروی روسیا راگهاند گووالاتی وی و ترکیه لسر بلزکرنا پیکانینا کمیتا دستوری یا سوری به هماهنگی لگل نتوینه گرتی هروها رژیم سوری و اپوزیسیونا ویل هف کرنه. وزیر دروی روسیا سرخی لاوروف دو کنگره که روزنامه‌وانی ده لگل هفشان خوی ترکی مولود چاوش اغلو راگهاند گوان و ترکیه لسر بلزکرنا پیکانینا کمیتا دستوری یا سوری لحف کرنه و دیار کر گو او پشت راستن گو آوا کرنا و کمیته و آلیکاریه بکه ده بردوامی دانوستاندن جنیف ده گو پرانیا ولاتن روش آوایی بحثاوی دکن.
لاڤرۆڤ هەروەها سەربارکر و گوت گۆ رووسیا پابەندە بڕێککەفتنا خۆ bi Tirkiye re derbarê parêzgeha Idlibê. Lê diyar kir گۆ rewş niha li wê parêzgehê xerab e. Lê herdû alî jî gavên pîwîst standine ji bo cîbecîkirina xalên rêkeftinê. Wezîrê Derveyê Rûsya da diyarkirin got peywendiyên wan yên leşkerî bi Tirkiye re berdewam in. Got encama peywendiyên wan de roj bi roj armancên wan tên bi destxistin. Got birêvebirina dewriyên hevbeş destkefteke mezin e ji wan destkeftên wan e. Ji aliyê xwe ve Mewlûd Çavuşoğlu tekezî li ser giringiya berdewamiya Rûsya û Tirkiye di karên xwe yên hevbeş de ji bo çareserkirina rewşa Idlibê. Got bi gotina wî ev berpirsyariyetiyeke hevbeş e ji bo herdû welatan. إسرائيل د أرمانشکردنا چەکدارên ئێرانی لە سووریێ بەردەوامە و حتا وەکانها بەهتر جە 100 چەکداری کوشتیە. ڕەنگەها سووریە مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و لە سووریە ئەرتێشە ئیسرائیلێ دا ئەرمانشکردنا پێگەهێن چەکدارên ئێرانیدا بەردەوامە و لە ئەنجامە بۆمبەبارانکردنێدا حتا وەکە نەها 141 چەکدار دەما ساڵێکێدا هاتنە کوشتن. بەردەوام بەرپرسیارên ئیسرائیلێ دەبێژن و ئەوێ دە ئارمانجکردنا پێگەهێن چەکدارên ئێرانی لە سووریێ بەردەوام بن و ئیسرائیل ئامادەیە بنگەهێن ئێرانی لە عێراقیژی بکێ ئارمانج. ڕێخستنە داعشەیە تەرۆریست دەهەیەمە دوو ڕۆژاندا 5 عێریش لە دێرە زۆرەی پێکانین. لە گۆری ئاڵاوێن سەر بە ڕێخستنە داعشەیە تەرۆریست بە بەڵاوکردنەوە دەهەیەمە دوو ڕۆژاندا ڕێخستنە داعشەیە تەرۆریست لێ گوندەوارێ پارێزگا دێرە زۆرەی 5 عێریشێن جۆر بجۆر لە دژی چەکدارێن هەسەدا ئەنجامدان هەر لە گۆری ئاڵاوێن نەبووری و دەنجامە هەر عێریشەکێدا کوشتی و بریندار جە چەکدارێن هەسەدا دەکەتن. 44 ڕێخستنێن سووری نامەیەک ئاراستەی ئۆفیسە دادوەریە گشتی دەدگا تاوانێن گشتیە ناودەوڵەتیدا کردنا. سووری پشتگیریە یادەشتنامەیەن کۆ هاتین پێشکەشکردن ji bo dadwariya tawanên navdewletî derbarê sîzadana rejîma Esedkirinê. 44 rêxistinên Sûrî û grûpek ji qurbaniyan û malbatên wan nameyek arasteyê Ofîsa Dadwariya Giştî dê dadgeha tawanên giştî yên navdewletî de kirine û têde piştgiriya xwe ji yadeşnameya bi navê Navenda Cêrinka ji bo dadwariya navdewletî derbarî proseyên koçkirin û derxistina neçarî ya ku di derheqê bêhtir ji milyon welatiyên Sûrî de berev Urdunê ve hatîn encamdan nîşan dane. Ji aliyê xwe ve tora Sûriya mafê mirovan naveroka wê nameyê li ser malpera xwe ya fermî belav kirin ku têde wan rêxistinan tekezî kirine ku di çarçoveya 8 salên borî de bêhtiriya welatiyên Sûrî rastî bin pêkirinan ji kuştin û revandin û eşkencekirin û derxistina neçarî ya welatiyên Sûrî ji deverên xwe hatine û hejmarek mezin ji wan welatiyan derbeder û koçber bûn û serbarkirin ku ew rûdan ta serdema niha jî têne encamdan dibin siya tevlîheviyê de di Sûriyê de. Kesên ku di wê nameyê de îmze kirbûn amaje pêkirbûn ku erkê dadwariya tawanên navdewletî bi vekolîna tawanan gelek giring e ji bo cîbcîkirina dadweriyê û pêwîst e ew dadwerî pabendiyê di cîbcîkirina erkê xwe de bike. Wan rêxistinan di nameya xwe ya hevbeş de amedekariya xwe ji bo pêşkêşkirina belge û bihaneyan eger ew yek alîkar be bi cîbcîkirina dadweriyê de kirine û hêviya xwe bi wê gavê ve girêdane ku wê çaveriya encamên erênî bikin. Navenda navborî bal kişand ser wêyekê ku ew yadeşname li dijî rejîma Esed û çekdarên bi ser ve ye û daxwaz kirin ku serokê Sûriye Beşar el Esed wê berpirsyariyetiyê hilbigire. Çapa yekê ji bo yekam dîwana helbestvan Adel Umar bi zimanê Kurdî li bajarê Kassel yê Almanya hate kirin ku têde komek ji helbestên wî yên cor bi cor hatine belav kirin. Betir zanyarî li ser helbestvan Adel Umar û dîwan û berhemên wî di vê raportê de. Helbestvan û ziman nas Adel Umar Seyfeddîn li bajarê Dêrikê Kurdistana Sûriye û di malbateke niştîman perwer de sala 1905 jî dayîk bûye. Yek ji nivîskar û roşenbîrên Kurdiyê pênûs jî hatî ku di destpêka ciwaniya xwe de tevlî rêzên tevgera Kurdî bi berevaniyê di berdoza milet û xaka xwe de bûye.
هەروها گرنگیەکە مەزن داە زمانی کوردی دەمێک و فشار لەسەر دەهاتن کردن ژە عەلیە ڕژێما دەسەلاتدار بە تا بوویە یەک جوان کەسێک چالاک دوارێ زمانی کوردیدا. خوندنا خۆیان سەرەتایی ئامادەیی و ناوین لە باژارێ دێرکی قەداندیە و خوندنا بلند لە زانینگا حەلەبێ دبەشێ زمانی عەرەبی دەکریە. هەلبەستوان عادل عومەر دە تەمەنی 20 ساڵیدا دەست بنویساندنە هەلبەستێ بە هەردوو زمانی عەرەبی و کوردی بە ئاوایەکی بەهرەمەند کرد. وی بەهرەمەندیە هشت و هۆنەرمەندی نەمر محەممەد شێخ و داخوازە چەند هەلبەستێکیش هەلبەستێن وی بکە دابکەستران و بدەنگێ خۆبێژە و دەستپێک بە هەلبەستە ئازادە شێرین بوو کو نەمر شێخۆ بە ئاواز و دەنگی خۆستران ملەتێ کورد گەلێکی ژوێسترانی حەز کرد. د 27 ئادارە 2019 چاپا یەکەمش دیوانەویە کوژ 24 هەلبەستان پێک تێل باژارێک کەسلی ئەلمانیایە بناوێ ئازادە شێرین هات چاپکردن. هەروە چەند بەرهەمین وێدن هەنا کو بریارە دەدەمێ بێندە وەرنە چاپکردن. بە هەلبەستین خۆی جۆر بە جۆر بەسە خاک ملەت شەهید ئازادی و ڕێبەرین کووردا یە دیرۆکی مینا قادم محەممەد بارزانی و حەفید و شێخ سەعید دکە. هەلبەستوان عادل عومەر دەمان نەهادە لە کامپا دۆمیز یا پەنابەرین ڕۆژاوای کوردستانی لە باژارێ دهۆکێ دمینە وش بەر ڕەوشاویە تەندروستیک و تووشی نەخۆشیەکە گران بووە مانکاری وژ نێزیک بە هەفدیت نەکێ لەگەل بکن. نەچیروان حاجی بەرێ داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. ئاسۆ کەریم چاودێرێ سیاسیە باشوورێ کوردستانê dibêje navê Kurdên Rojavayê Kurdistanê bêmejiyê hezbî kar bikin û di heman demê de behsa destkeftان bikin. Rêxistina mafê mirovan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê eşkere kir ku 4700 welatî li Efrînê hatine revandin. Recep Tayyip Erdogan dibêje piştî dawî hatina hilbijartinên Tirkiye ew ê krîza Sûriye li ser erdê çareser bikin. Mehme Xelîl qaymeqamê Şingalê ragihand pêwîst e PKK bi zebra hêz ji Şingalê werê derxistin. Her şad bin.